I pozdrav svima friendovi i evo ga još jedan moj tutorial. Samo tutoriale snimam, ali počet ću i gameplay kad kupim novi komp, jer mi ovaj ne valja za gameplay ništa. Ali nema veze. I danas ću vam pokazati kako napraviti outro. Ili outro ili outro. Kao što vidite u naslovu. I sad ću vam pokazati. Samo da vam mislim. Znači, izaberete neki video. Ali prvo sliku mora napraviti. Ja sam neku sliku napravio. Evo ja ću odmah da izaberem pesmu, pošto mi se odmah to otvorilo. Idemo tu. Idemo ovdje, da najdemo Petar. Onda evo je slika. Import media. Dokumenti. Camtasia Studio. Partnerstvo vs AdSense. Evo, izabrao sam neki. I sada prvo što treba da uradite je da napravite trake. Znači, ovo je prva traka, možete i drugu i treću, meni treba 3. Znači, prevučete prvo sliku na prvu traku. Ovako. Stavite ovdje. Ovako, privučete do kraja ovamo i na drugu traku možete, evo ja ću ovu pesmu. Tako i ovako. Sada prevučete na treću video. Evo ja sam u jednom programu napravio ovakvu sliku. Znači, isečete neki deo koji je najbolji. Sad ću ja vidjeti negdje ovamo. Bilo koji deo isečete, nema veze. Mislim, ima veze da se vidi kao šta se radi u tom klipu, jer evo, ja sam kao izabrao ovaj deo. Idete ovdje da razdvoji ove dve i do neke ovo. Izmjerite koliko hoćete ovo. Samo da se to malo koči, ne znam što. Evo. Tako, ovo možete slobodno da obrišete. I ovo privučete čak do kraja ovamo. Tamo kod slike i muzike. Evo ga to. Evo ga. Tako, taj deo na primjer. I sada dovučite ovo ovdje. I ovako vam se pojavi. Vi to smanjite sada. Ovako, smanjite. I stavite ovdje na slici. Sada vidite. Malo se ne uklapa, ali nema veze, vi će bolje da napravite tu sliku. Dobro, ovako će malo kao da... još malo ovako. Tako nekako vi ćete bolje napraviti. Ali meni će stvarno ovako outro da izgleda. Da, tako nekako. I sada kad pustite, evo vidite. Zaboravio sam, ako nećete vaš glas da se čuje u videu, idete ovdje pa desni klik i idete separate video and audio.
tu klikne i sada odvoji video, audio od videa, izbrišete audio i vidite se. I eto ga. Znači, vi možete slobodno smanjiti koliko hoćete, možete na 10 sekundi, evo ja ću na primjer na 10, čekajte samo, meni ovdje 10, evo ga gdje je 10, jave, što me nervira ovo kad mi izleti, evo ovako i ovo smanjite ovamo, znači vi možete kako hoćete da radite to. Evo ja samo da vam pokažem i evo ga sad. I sada idete ovdje product and share i izaberete ovdje, idete mp4 video player up to 720p. Dalje ukucate ime i završi i onda vam se izrenderuje, nađite ga na ovoj lokaciji. Mislim vama možda neće biti ista lokacija, ali ga tu nađete i uploadujete na YouTube. I ljudi, to bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da sam vam pomogao, jer ja se nadam da sam vam pomogao. Jer ja sam tu da vam pomognem. I to je bilo to. A sada ćete vidjeti moj outro. Sličan je, mislim skoro je ist. Samo ga pogledajte i idete na ako želite da gledate, da vidite šta se više isplati, partnerstvo ili AdSense, idete na outro koji će biti posle ovog videa. To bi bilo to i vi uživajte u mojim klipovima i to je to. Subscribeujte se na kanal i like video i subscribeujte moje friendove, u stvari prijatelje, u stvari drugare, u stvari youtubere koji će biti kad uđete na moj kanal i imat ćete onda piše friendovi i tu je Matko, DHD, Nemanja LP i Čoko, Tuba, Čoko, Čuba, Doba, Čoko. Pozdrav za njih i za sve vas i ćao! This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can.